Shama men fan shed them, me kunu be the woman, me yiri be the woman, and prachi be a me coaching ye de me call home, 050 943 8463. TBM natural to home, 050 943 8463. 050 943 8463. Mọ́borọ Asem yobi asem enne ye besua de. Na menko na aberewatia menko ma no akwa baba memo akwa ba o. Awo ya joso ya feel. Mesuma feel. No de wa ma na nye. Na mo fo afeel papa. Na mesuma feel wona aja. Ye nyina ye hia kama. Enti yeda se se ne nso atimi aba. Ma memo wa baso nso se de adwumadie wotire mu a wo ma ne ya akono. Eya akono papa apamu nyina betem Jeremiah wo host ni de seja adoma chede de nyame de ama enti ba biedu ba hye bia wo fete wo kama perfectly mesua bi nso afiri wo enti adwuma ne de wo ba nti abrotia ena ye hia e de no man fo hwe ni mu omo hwe ni mu se wo wo niema eye niema pa na se enipa eya na se de trusam na kan ma ko hwe Proverbs 14:20 wa afa Proverbs 19:4 wa obeka asem bi a chiro sometimes I won ne pa won ho a ayete said the owa bronkoko anya wona the moment ya sa enipa ne be free won sem no afa no akwa akoye hieni ne nyese bi asika afam nko anemom ade ahia ade bi ana wo hia se ebetimi am wa ya akono betimi agina brane no free won senti wato ahohia mu wa be hieni wo sa de basa na wa yonkofo nkofo ye wo ho wonum ana wonum epere behwe wo no eto da bi asasa de ne to wa no nyina afiri wo ho esansa trasam ne se hia ni kura woni yonko eto da bi ya busuem ye tan hu sa na ema ne bi makwa wo hia mu no obi ayu ba ko de ahye wo nsa ye yot sa tantade ne amafo entwe wo mo so efidie no eme wo ho esansa Mọ́borọ Asem ene wo bi de ma wonom na biem so no se bibi how say woni pedua na kwa bia techema emfa no so na me ya kwadworo say wo depending on obi ede na ato obi ede na waye de aboa ne ho enne nkomotwetwe pina na ebeda be maso ntima ko obi amra na adwumadie no todwa wo eye techiman Sompa 106.5 FM sanso na Sompa 90.7 so kremu wo eye nkranza ena doma so no eye Sompa 101.3 FM takwafo so mutie ye ne a eye Sompa 101.1 ena takra de Sompa 103.3 FM nyina eti adafo radio Paris France ma ye na wonu maso mo so ekrem nti mo kan ye ho Facebook Sompa 106.5 FM Accra ana Sompa FM live and so ewo YouTube no se ne wentie bia wa ye ho mako fire to a me mate obapa me dance abrewati na wote ye enti said abrewati e kan ye no ohene yire beka ye ho Facebook live ye Sompa 106.5 FM Accra Facebook live ye Sompa 106.5 FM Accra Sompa e market yapa en behwe abrewati ni meshi bi a wabo oba Facebook ana abeba be hunu ene ne top bi ene ne color bi enyansam ketu oba kokko na wo hye se de wasi amemaso ne ho aye fe ne jai jise wa wodi wani behwe ade na wo hye color ya apamu busam say ye pink na say ye orange enam siwe ye orange mix with pink eti be kan wo Facebook live madwen chere making kan sabre topi Rebecca watai hye pa tire wo wish na wo de ba na me de betudwa ena amiski wale wo se na your birthday ti emfa konye so ne ma happy birthday eti amiski wale a wo hye e wo Facebook live sanso na wo so betimi aba e wo Sompa 106.5 FM Accra say wo boss Sompa 106.5 FM Accra e wo Facebook a wo benya YouTube nso e Sompa FM live YouTube e Sompa FM live edi we de ma menko kwantinti bia kopie kotia na menko ye gya ho na yene no enkohye enkomo no ase Ali so show Facebook Ali Mohammed na mame Aboagye Dublin enso say good day omo nyina wa akire ntem se brepam no mo maka ne din no de beso so me didi nyina e beso so so amehu se mame Aboagye Dublin wono so so aba wo de enso de good day e ma ho ye da masese mo share wo anti mo nyina mo mrada mo be kan ho na mo ntie bi na e comment na share wadwene e faka ho nti we de mame nkona me ne ye papa John Mensa
Eko chichikomo daddy memo akwa baba Sompa 106.5 FM so. Thank you. Oh daddy woni ede o me pacho na ho te say. Bacha me ho ye. Daddy pacho wonya mfie say. Bacha manye 60. Wonya 60 years. Aye. Wow. Na daddy wo yire. Bacha me ngware ye. Wo ware pen. Dabi. Ngware pen. Ti wusi su 60 years no. Oba bia na ampe wo na se one ampe oba bia. And I when I begum kwase ba makwam. Oh. Mama kwa kanse mama me wura ho daddy. Wosi emma o mo bebu kwasea ene ba wakwan. Enti ne wanware bia. Dabi. Enti daddy wo oba. Wo ba pa. Wo wo dodo say? Wo ba ko. Wo ba ko pe. Ba ko pe we chicha a wo kirade. Wonya mfie say? O wanyi wa wutu. Ono wanyini kra wutu wo. Yo. Na daddy say me hwewo a ase wani efra kakra wani efra. Bache you. Ya wo woni wani efra ye de wo so wani efra na se. Ye de wo me nkwalase ye wo me ni frani. O me nkwara brim. Oh. Eti ye wo me na benyiru ba bi no. Na mani ni fan na ehu ade. Okay. Mani ni fan na me di hu ade na me di ye bibia. Me kase madam maton enam wa pampa so de chi pen obeji madi. Debi eso no wani nefra. Ai me so ade kwa chi. Na se na wo kase wusa na baako hu ade. Baako hu ade ba na baako hu ade. Ba ye de wo. Ye baako hu ade baako hu ade. Etina ma wutimi de ade so akoton. Kwa chi koton. Adura yomire so na mabubu kresi agu bottle. Na me de ko public akotra bontin akoton. Sana biye mebo mabrabo. Sana na wo abrabo. Etina de wo ko school. Me school de man ko bi me ko school social welfare. Ko science woni juma. Ensa no juma ben. Me sua doormat and can work and la long work. Magmam kusia no. Ojuma kusia no. Na obi asabie no wani sabre no na wani no me ni nyina kwa na na ba ko sabre no me hu ade pa. Utimi de ba ko no hu ade. Ni ba ko no hu ade te no ani bi yem bibia me de bi zam yem bibia nyom bibia. Adwuma no usua wie no na odi ye adwuma. No. Sabre me pa se gigi tam na ka me pa de kire mu kwan. Me ye ya manya de kire mu kwan. Enti de ko ba ni se bi ye adwuma no a ewu fia na masoa ni me di kwa chi akoton. Se de menye bi ni me di bi atoduani edi. Enti sa na bi ye. Daddy na o maame no papa na o mo ware anase bia. Na bi maame ni papa wo wuye nipa wo wuye mienu. Wo wuye mienu no. Ba ni se maame ni papa oni jaware. Na aware ni guye me papa fa me bra me di na chi ekoe. Okay. Na uja me ma. O maame. Me maame so eja me ma. Me nana ba. Me nana ba na me maame ja ne ma no. De ko sie ni se maame no wo me ye ni friend no timi di ko to bush. No ba fi. Me ko tungu mu na me maame me nana ba na di me maame na chi. No ko tam me afiri nguru dem. No de me aba fi. Te bedru ba bi na me maame ba kwa ware pofro no. Uja me maame nana. Okay. Koe. Na se bra wo maame wo no hu sese bio wani nya no. Ah, ma di dem no. Wadi dem no ti no ompe obi e wadi dem. Ompe obi odi dem. E woni mam. Enti na wo se otimi de ukoto nwura mu oja wo ho. No ba fi. Na enti na wo nana akofa wo. Ni mi nana ba di na chi no ba fa ma firi nwura ma ba fi. No de wa ba fie. Enti wo no asako ja wato nwura na se nka wo ja wato na nte bia nka aboa bia ba chi wa yo se wa yire o se bia yo. But na wo nana ba na kodi wo chi no akofa wo ba. Nana bande me nkase me nana bande muamia na meboa. Nana bande no do me pa opemasem. Enti nana bande wu ye no ka che me se bi gifu na wu. Wona be hwe kwan on de be fa so. Na se bra wo ma me hu sese bi wadi dem wani ba ko na che se won pe wo che se wa be ya ade so ama no. Enti no pese wo to twere na nso nana ba no na da bia no okoto twere nwura mu no atam wa ba. Ba fo ba no ba. Eni de wodi awreho bra wusa no na wodi awreho hu. O bi di so no madam ani yeden. Na wani yeden o. Ani yeden pa me pe adwadi. Okay. Me pa dwuma ye. Messi adwuma nyina na me ko. Ko ye bi ma nye bia beto me ho sa na me ye. Me nye sika so a me chemienu. Bi di ba ko me di bibia ye bibia beboa me. Okay.
ana se wo obi ese na wo pa adwuma wani e den wo pa adwuma emfa wo ne sese bi no wadi dem wani wo pa adwuma wo ye adwuma no so na wo che sika no mu mienu na wo de ba akwa ye de beboa wo na wo de ba akọ ebi a wo de atwitwa wo ho etina se wo obi a wo save sika na wo de sika no ya ade madwuma me ya na mi no kase krai mi wo container ho a mi gusu mi siesie ya mi wie ya me ye ho adwuma mi wie a me de beto ande se me so nsa ba ye den ebe ko wa no na dadi na wo se woni ne ba ko hu ade na na ba ko enhu ade ye den na se ni mienu nyina enhu ade de ko ba ni se ete esi ni fa ne so ete ni si ni fa ne ete na wo soro enti nante ya beduru mfiri no ene kai enti bi di ko hospital bia anyi yi the doctor bi di mam chire se mam nwe hu ne die aye ne die oni pe bia woni kusua black no ene ma hu ade se ekoka pitan de bibia hawo se koka tuntum ni dia tuntum ni pe bia ma hu ade tuntum ni hu to twema wo ye ni hwie yi bi ni de bisia na ade asi enti mam nwe hu bibia enti nya adwenwe ne besu yu ene ma forget na ja bi de wo ho a bi di nam kakra me bo me hu modi a bi de ye den bi di wo mi yase no eti that is say no ohun no hwe kra anase ohun bibi kakra me mani no enye se age fun kra okay mani na ese ebo na asi ade san mi hu okay awia ba mi hu me medie no okay ade san wo hu awia ba wo hu na dadi ebra wo ye adwuma wo kwa wo ba no wo ka bibusa wo se wo ware pe wo se wo nware pen na kwaseabuo nti eye den na kwaseabuo eba wo ni emantem die ko ba ni se obu o wan se obu ho modi na onye bibi kakra wo ho no obenye bi di bia na wadada no ko bi mu die no eti utim se ase nipa ne nim sese bio wani hawo ana se wo yare on shada mpew but onim se wo ye obi a wo pa adwuma eti ka no pe enti se wo oba wo ho wo yire ho ye adwuma na se wo ma ne kakra di a onya di wi na afi wo kọ enti bia wo se hia foforo bia onim se wo de opew ba enam se wo ye obi a wo pa adwuma so na nipa ne tirimu no onim se wani ne wadi dem pe wo mpew but wo ye adwuma kakra wo ono so nya bi di a na wo kọ enti e ma no wani ji wo mu ana be ware wo mu nyina obi anware mi ama sese wonya 60 years oba bi any life dabi na ne eye dan na oba no ekwan ba na afa so wonya oba bi ma ne wo oba no ma wo de ekosie ni se no me ne wo no de ekosi ni se oba no oba me nche na onye sika na odwane ko na mama wo odi wia no asan ye den aba nti wonye me no be ko ni nche na ka che me se onyem na oni me se yinse ne ye me de nto fa mama me se na obuwa wo akwala no a me meba tamade akọ nti mi kan se owo abofra ma betamade akọ no na obi tu ni fo ma na adwen se on tam abofra no nko bi ma foforo nko ka che bi ma foforo se ne dia ne ewo ye na so onfa nyinse ne ko hye be ma foforo wo akwala no kura ewo ni nse ma wi no de dwen ko bi ma foforo ti obi bu ma na me se meduedu ma ko hwe baby ko a wo ti mbomodi afa ka ko ba bi owo ekohu ye eko be ma ni fi ko ka che ne se abofra na obande na brand ho so ye ne ba nye ne ba abofra ye me ba ntino abofra ba bejima di ta abofra no abai woni hu se me ba gi abofra no a no de abofra na nanti eko na dan ho ba nchen e woni fi si de me san ka kwala no o ye sa mi ne preso mi de jarma afrika ko yikuru ade ko be yem prino so president me ko fra papa bi adanse ye say debi no se BBC a abofra no me fa na dance abofra no ye be ba nti mam nka se papa abofra no ye papa ne ba nti ne kwa bi a me ye ne dia ba je me ba na abai wona ye sa mam fa me ba na mam me na o kase yi aba no waka ba bi na abofra no so no onimu adi nti no wako school bi a wo kira dia a oyi chicha o kire o kira dia wo school etse oba no wa frim obandi wa frim abofra de o de bia metimi friend wo fom so ne agbon komo ne asere sa nti ya ma akwa nka me ya ma dwese nka me kwakosra no ka che me se ya ma akwa nti okusku go kumase ye bi school no be ba me se ye bi school no oba me ba mo de yasa me ba ne cha besra no so yu na ja ye di enko na je me ja nti bi school wi ya ani me kwakohwe baby ko owo ene ne ma
na fe mama na ono so agba na ya ba baby am wo be meti no ba besra na dade eden na ohun se wo na wo ye ne papa maame ne ebo na mane maame ne bo na mane se wo papa ni sidi o kan bibi a kire no ya kona de o ya we eni se ne papa ne ye o kan no kura nsan wo be kro na dade ebra odi nyinse ne koma be ma foforo no na afa wi ya ba nyinse na go wodi owu wie a wodi akola ne koma o jane ko be ma foforo ho a asa koye ne ho te se de be ma no na eya akwada no papa no a wo ma obi edi adanse no efiri ho no wan hu akola ne bie mebo a wo no wie no akola ne nyiye na ye ko camping wa kropon ntini ekuhia ho no ne akola ne batiri onu achi no be ma no wo akola mienu wo me ba na chi ana joto de me ba ne true ne ma okay de kan ko jabo plan ko te me fa na ma jo de me ba ne true ne ma mienu a wo yansa na wo ana o de ye me ama abofra no sanye den anka abofra no be sinde na sabre ne bia obo akonhoma bi se bia ma ne sika bi se Jennifer ma na fama me ba no wo hwe ne kakra onu no se ube mani bibia onu no udi be manu a obeji obi don ka se ebia papa ne edisike ma me se me fama onye obeji skanedi akura omu bidin se bidiskana babafra no obeji edi nti me so me ya madwen se bebi hwe me bantu ma me ba be ka me sa na diska ne be ma no bini mi dia me me ya ma de okay ti bi ya fama me ja be ja chiredi okay ene je so wu ye no cheche ko na chira kwa ma ko na mu se na se na woni se sika no daddy ampa woni e di ampa na woni se sika no de manua on kan chira akora na se wona de ma onu obedi eti ene wo ya se de ka chira akora no onu amra ne papa ho enu bia wo magiska na de utima fi no naja edu onu atwa no ho asente no ena chire yi obo akora na mane o papa ni ene ade jeja yemfa ne se wan sha da ansha akora no osika afem mebo a abide ka wo makuma mu se ka me be hwe me bana ma me die na aye den aye men kasama die ni mi suma bibia makora na aye den aye ena nje sama me ye na dwese udi mimi aburo akọ udi ma aburo no ko na wachisa kora na chi kwana makora mu se ne papa na me yo daddy na obia wani na okay awia ba wo ho ade achi ho ni ade wa no ede na wutimi hwe wo take care of yourself se bia me ko dware me ko yesei me sha atade wutimi hu se atade hye we kala be we de hye me esro ye black ti we de na hu ye se me ni me ntade ne me ni ma hye sa ma yantare a be hye DP ni ma ne bag separate and de me hye ne form for man separate me ntade me ani bisi me ani me ye maduane daddy watimi ahyehye wo ne man such a way say wo pia wo nim say me ye free bag we na wo fie nso ade wo be hye nie wan kasa nso wutimi ye aduane me antimi ye maduane na ka wani die senka obi be ka say wo hie obi a ko na be no aduane ma wasi wo ne ma de wakọ bathroom ne ade dabi o ndie anu de ye fa ewure hye de pamu ni pa betima ka so meboa wo so oboa obetimi agye wasi kwan mina mede ko mina me nko biu obeda akọ eti wan what sua se wodu ho beto wan kasa wo so na wo betimi aye wa ade pepe because wonim se nipa betimi adu hwamo eti wonfa se bi wani ha wana so wanya yare wani a wonfa no nya excuse enka se ne mede message me demre fam na me fa me ho nkoto obi so mi ankasa me ye ma ade na wo ye yenso asa ma ho ahen ha ye bibia pepe be ko bibia me nkwan me nam ko bibia pepe me nkwan me tumi afuro ba he de sanisi fom obi ngita me na me ye kwa fa so kra wo ba sompa ha kra no me nwanwa mani nya nwanwa tumi free akra me ko enzima samba machi kwa fa so abe pie ha Watermelon Street ye hu ya nsa wono waba no nam se papa ina ni ede wani ede ampa na daddy say when you 60 years wo so wanware da ene se wo nware bie ma na wonya oba wo ware no binya obi a obegua me atra me nchen aboa me amagi se wonya obi a obetena wo nchen no aboa kakra enka wo be ware at age 60
say na that is how kasa wo ware a adwuma be na wo ya you betimi de a show ba no no betina wo ncha aboa kakra say nyame adom betimi aye container am bigusu mi ye ho adwuma kakra me ye mi wi a na brade ye madom nye sika betimi de afa ne maguma ma naton ana say binye fridge simu a betimi aye pure water bag ya mana ayi akugina kwan fi na metimu na wo kwan obetimi akugina kwan waton anya sika ebi ade beto de ne edi nti wugiri se wobetimi weje wobetimi akare kakra na so monya kakra di na se oba no se de wo container no eye na se munyina mo ye ne kakra na wonni wo maame no papa abusua mo ntem te sei wo obi a kwa abusua so ba wo nchen ana se me ne kasa metibe papa fi papa ni wo ye no ye chedan mo bi age ne de media me wo me de me fa ne se me wo okay na nuan ye mu apansam obia wo ne we opewa no oba wonche opewa o ma wonche e na opewa so na obefro opewa onfro ntimi nso me family wure nhye enum nipam me de bi wure hye nyame mu dedi chese ade a waka ma ye kra ye gina ha no me ni me producers ye sia fem ase wo ye obi a nyanse good trimu no se wotimi ehunu se no ye mfa ye hu ntu nipa so efse odi hu ntu nipa so nipa bedi hwamo ena abusua ni mu no wo hu se obi wo ha obepe wasem obi mpe wasem eti wo apem asem no frame ya fine wo frame ya me bo me bra me ma bibia nchekere me david dedi obi bebusa se edi enti na wabepie Sompa 106.5 FM Mọ́borọ Asem dwumadie so edi enti na wabadwumadie so de ema me ba dwumadie ni so se me ma de ba kwa ma ne hu radio ni TV wo ye bi den meti efise etufo akasa chire difa ema se wawre ahokura woni baji no wato wawre ahodi nyina ye den atoagu utimi de obi asem so to asem ma ye den eye pepepe enti emu adesua no na wo mesome de medie beba daddy we de mami musa o wo si su besi sabre wonye mfie aduosia me pese wo mame abrabomu adesua nan a wanya ba ko de wodi amaye dada nti aka me yensa eka de dikan ne ye se memfa wo hu ntu nipa so nipa betimi adi hwamo esese wo hu de wo betimi aya ama wo hu na waye wo de wure ko hye nipa na se nipa ni ho ade na wo beye eti ama wa no wo bon ho so e de wo hye bra hye won se mane ye number 1 lesson number 2 adesua to so mienu be na wanya 60 years a watena asasi so adia mesua mahuni se me be chase mako school social welfare no me ton ade buabu sika no na me ankasa de toto me nema me de be kom school no so me be ko ya danfo me pe agropa na me pe nanfo pa public enso nchiro ni me fa na danfo no se ubeko school me say onu an de sika ko e bibia ma me reduce me be ko school no na mabuabu sika na ma Mrs. Penesi timnusu mu sika ma ko jima toto me nema ma kom school e ko Mrs. Penesi be ko je misika ma ko toto me nema de ko school a minna natam wo mafu se mama nkase beji bisika nkase beji bisika de ya wo de wo ma ne bebu me ekumi e mesu yo mate eti ya pe so na mama bi chise me ko che ba bi ka che me se minna na nyasem ama me di mi misika na me de ma de to ho no fruit be chi nti o de akutua ne ho o de akutua ne ho aka ne jabidi awre ko firi woni me ko ye nti me ko ne me ko ma chi ba mienu e papa nchen akobona mane madam nyame nkwanka ka bo me obi ni be yi me free kwan ni mu himankasa mi guske bi so de mama me pani bi ese me ko je no eni kakra wo me de toto ne ma be ye de be de ko chi school na se e me de ko ye ma kwa ma ne me mafie bitne school mu ye adwuma me de ko chi akoton me wuso ye kusisi bibi sana me ye enti that is eno no adesua be na wanya na wo sade na to wo ne wonua na ntemu a wodi sika to wo ebresun ye se wodi ko school na sika no e fa nsa ntem bidi me wo ho no uye nua na so ye obi no oye me ade bi ni wo ye sa me nkasa o bi jam bibia mo manyame e se nyame na me ye den me som no be pempa ibo pa be pe vaccine ye pa wo dada me kudidi a me ka jo se meba uye de me wa kudidi me so ma ko me vaccine me se minim de me hwehwe free awrade ho na se wo ye obi a wo pempa ibo na wo ye obi nso a wo pa komche wo de wo yafunu to ho
Fisa wuji nyamedi nyame no kasa bebre sa bebre do bakati nyame ni wosidi hu Nyankopon wo papa oho medine ya dwuma bebre manya mensam hu mu ayi bebre wow ni obi de ka che me osofo obi de ka kire me dabi me amini pedua no wodi ahwehwe no mahu si de nanum onyam tie nana de wo kwa sori bai iko church of Christ ti wow on your own no bompa ye yankom kire e ma nyame no kasa nti nyame na aboa wo e de wonam asisi ye besisi abre bia wotie eza de wo kan de ne matutu nka bi kra nka wawu bebre bituwe makotre baby ye na manifra for 9 de kotre fie ba ko light sodum no won so light jato me nko bi dan ma me dan me nyina ye den ahie no ba bia metenu tumi ma me nam ko da baby boni obi so ko ma me baby ado man hu su no de me ko toye ade achia me so me so me to man hu no man hu se kan toilet wo na se kan so wo mu ma madam ka bi wo mu ti bi shemu ye de dem suya na papa bi nkrofo bi hu se bi shemu no ko fa atwe bi se bi sorry ye me pie no ampa bo achichem ka man hu manyi na me die America ti bi dem nyame asema pie bi pie na me ba bon ti bi die America ko hospital ko pe me hu ke ti mi wo no nyame obo me hu ba ampa obo hu ban ma di mi nantie mu no odi ma chidi manim o me bibia mu obi asabio nani afira na ne dan eja tom na ne ma hye na wo se me kope ba bi de wa kotena sa wo de na kwakwahye man ho mu etinka man ho no sabie ene nsuo wo mu a enka wanso nti wono de wotim na ne teye no ena wo ye dede ena nkofo be yi ni firi mu ko hospital ye ko hwe no de ti heyi na se nkenya nyame a ena so ni mu a enka wo kodadada na dadi saa wasama wo kan ye fa unua no wo kan se wo disika ne bi ma obi na ko hokoje na wo de ko school na no amama disua bi a wo mo ye economics ko mo ka se don't put all your eggs in one basket if you say wo kan se e wo mo se wo di bi ma unua no ba wo se di bi ma bi sie ma me pani enka wo disika ne ina ma unua no na wo ko na nka wodi a enka dadi nka ba mo boba aka school ko mi nko bi enka ntimi nko bi eti adesua mi menya lesson number 2 every story mo say don't put your eggs in one basket wo ye savings kura enye bank ba ko dabi wo de kakra to ha na de kakra to na no bank si gu ye obi wo ha na ne de no bank ba ko na wo ne ho kire na nsa na nsa ka na sika eti say 500 Ghana cedis kura na say 100 cedis a na de 100 atoa na de 100 atoa na de 100 atoa na ba ko bi a hyefie aha say ya ne wakọ ha eno ya adesua menya dadi na ede na wunya ansa nyansa no hu se dabi memfa ne nyina mama nua bai mama nsa mfa bi nko mama me panyi bi no mfa nsie mama de ntia mama ye sa de ko mama me panyi ni se mama no kasa kire me no ka kire me se menye sika memfa bi mra mani sie mama sidie eba se bibi hia me a mego bi wo ba bi betimi de bibi wow yo dadi adesua toso me yensa me se wo maye nan ti de toso me yensa de toso me yensa be pe sika toso me nya bi mia me mama o chim me wo me bi diskane to mama nua ma chi ba mi nu wie mi sika me ko ka che me mama se ma inu na wie mi sika onti no ba che jimi sika mama ama me mama twi dade a di ko afu nkutukuru o se sa ade tema ko ka se mi na wie mi sika onye mama tinu o twi dade madam se ka ma nwane man kuri gate nwane an ko bam papa bia kama mi be mama na se ma ba kan se bebe daw ma me daw wakase obi kumi nti papa sika ne bi ni ko shiri fi no kutu bi kan se da mi mama yasem na kan de anya de be ko fie obi mu be ko me na nawo da mi nanti firi kurum madam mi nanti firi kurum ba nkoko akombi se sepa no ko bo ma ne me ko kan bi se mama sika se sa ne tie dia mi ko me na na ba mi nye no fe bi je no fe pe na pabam be ko me na na ba ko kan me na na ba se waba o ma mi de o ka so be de obi kun to waba madam bi sika more than 20 million se 30 million mama na be 2000 Ghana cedis mi mama kukuru sika no e di dwane kwa Fran Priest akohyem ama meti ye ne bi ko school wie mi wo school mu ha ene meti se yese sika na opegya di dwane ko ye no okope bi enya bi di bia mu bi so onsi dan ma ba ko di sika na dwane ena sika na kaya wo dan mu okudwa bo ba ne gya to sika na wo dan ne ne nyina ahye do ko ba bi mi ka che ne se oba yare fo na obo no ho de na wi ano no esu asutwe ne yakopon de aye den odi ama won
Tibu school mo sa no sumo bi so fiscal no. Le ba ko ni sika ba me pam na man ko se menye. Ti Yakobon tim ka se Yakobon wo. Nyame wo ho. Nyame wo ho. Na otie nipa nso ka de wo kan ama ye hu se nyame wo tie nipa so ka. Sa wo ya de. Me ma ni due man ka bibia nkyere me gya na nyame. Ujane manya. Se de wo kan wo na wo hu se bio wadi dem wo wani no wampe wasam da. Enti no asa wo so one time no me bo. Dabi. Ba wo hu se wo mpe wasam bata hawo. Dabi. Ujane manya me se Yakobon na handle no. Yo. Daddy de etwa to okra adesua be na eno nso 60 years of your life in fear dusia wonya yemfa enu ntwa to. De etwa to ne se bi de me wo ma bra bom sisi no. Me se me nyame abompaye ama me nyame se ommo me ho ban so ti me bo me ho ban firi mo frase ebesi ne no ommo me ho ban sa ko ti se ono abeto nsa ye den afre me ofre me ni metam so a na me ko ti nyame ho bambo na sese nyina yesre da biara da na wo ma na basa enye kese ewo yeso daddy your men say ne wadisua ne mu daddy mami mu se o wasesra de wo abontinda sisi ame wo hoi se do sometimes me ho kire menye bi ni ba bi me de fama ko ji obi ho de a bitimi pie kwa abontin bi ko nya kakra bi beto de ne ma ba fi beto de bi nya pe ma ba fi back ma beto de ne edi. Wow, say ebia say de okay wa wo ye adwuma ba etere bi na se mu aye den a say wo be kwa kwosere obi ama ya keka mini bi ni ade de wa wo ti hu si bonten so wo sesra nyame boa mankrofo boa kakra na de atwitwa ho na afi wasa koto wa brabo so ba nye unye obi a wo ta agina bonten sesra de be fere o fere ji say ewo mu ana ho kire wo pa ena wo yesa yo medase yani ye wura bi fa ne Benjamin anan betwe nkomo wo ye resource person na ono so nani afra na ye pese dia ato wo no adesua no ono so di bi kan ye ho na eboa ye ema bibia ekoye ema ye na dadi ye beda wose papa pise ne no adesua wo dia ma ye fa wabrabo ho no emu do papa na se wo maame dia wo so afrim o maame ye we nsie no she fridge mo ho ayenya nsie na ne owu ye nchai owu Christmas ni mu December nim ho na papa nso papa na dika wu dada ono wu ye 2 years ni na so no de wu ye ache okay yo etie ne ma menko di nkomo bi mra na fe mi wi ana me ne wo atoa so me ka wo se Mọ́borọ Asem obi asem na wutie wo Sompa 106.5 FM so na ye ne ye resource person Ura Benjamin anan ye ne no ebetwetwe nkomo wono so na ni afra na ye papa story ya pa adesua bi afrim. Daddy, memu akwa baba Sompa 106.5 FM so. Bata bejo so ena. Ye da se. Daddy yesi unsusu wani efra ya mpa. Bata ena pre. Wani ni mienu nyina. Bata ani. Yo, ye de wo wana se bibi na to ma ni fra ye. Fe ya kiringe efi mo problem na me nyini na problem no increase. Na wunyine na ye kese. Yo, na ye ne ya ka tell me say 2 weeks after my birth no and who say test so. You know, eno na ye de ne mo anti me nyini na ekeka ni pains ni ade si o mo de ko hospital ana so na instrument na that chibi ye bepese wo beba dwumadie so na yenso ye ne wadi wabrabo mu nkomo na wo de wadesua ma ye that ye ne beji pass obeba Sompa yo ye ne Ura John Mensa wono so visually impaired na oka bi se wono ne nkola brem ye wo no na nani no baako enye echi ne tebesi so na ne maame hu sese bio ne edi dem no okoto ne twiri nwuram enso so agya ne na ba be fa no akire wo sa koto ne twiri nwuram eno sa ebe fa no wo mu ase bio ye wo mo a wo mu nkola brem bia no wadi dem wo baabi na awofo ne bi hu ne se eya abamubuo ne ade no etitore bi ko pese akase wa be ye burden to pese wo to okura atwene no ede na obeka akire obatan bi a wo tie yi ai bi kura wo akoda bi bia ne nsa ni ho ne nan ni ho ana nani ana wodi dem e wo baabi Bata me da siki sa enyamani na ya na ifi amamre ene atetisembi ni ade a ye betule nti sometimes no be wona edidi ni page mo ama we agyen se wo wu obi na se
with them when any and answer and son just any pacono to me and yashi. But and then pray away, you won't say vanity. Their money pass a year for them before no. And when you say and any pediam, lemon a young attitude. I the money panel and the money who said and permitted them some of the barriers and I say maybe young society more if CBI done a big chairman and the money panel who said we would them. Then I friendly towards them and you think show very good attitude towards them and woman who said you a society no name you need them yet. It's no kata make me and I say disability should not be seen as inability. The clear me no bonko me. Maybe university, we graduate. My child there secondary school. And Oma make sure my dear no, Omo be no asabi. The normal secondary school, senior high school, here. Yakuya, my child there Brahmanes Kuma senior high school. My child there for about 12 years or so now. So, and you know, me and as we speak, you know, I mean, the make like I said, me and some of my so much in here. Going yes, I'm for sure. When you're free, so you know, say, may I master the University of Cape Coast. And my son, National Youth President, Emma Association. Young Ghana finding my Ghana hand. Bibia, a dear dancer said, the woo will be not say or what it be to say more. Our comma, and they will carry in our national. Yes, I wish us to be dumped and Slovia. And training, Ube Nipa. Through him, which many will deliberate. If he say, Ubi say, any pedian and edit them, I didn't any them. Daddy Nansu say will be so tew. Would ye futuama a wofo abatani ahwefo. Yemra woman so asabio bibinti ebi anani na efra na se wodi dem oni nipadua baabi. Ebi mo ha wo mo hyedem ontimi mpie obu ne ho abofia eye ne ho se wontimi nye bibia emma ne ho. Wo mo nso a omo amua no ade na ato ne nti amoa no ede na wo beka chefe say wo story very inspiring say ebebia woduru watimi akọ university awie na wo trade wo secondary school na wo ye o masters in spite say wani kura frade wa ye ne kro mo mo animi no kura ntimi nye bi Ave pepe no kwase mi say senya edi kan no that problems we never but it begins from our homes our phone from the one no when you panankasa kana se dem wanti ama ono so hu ne ho say sanity until say nipa na baba bonte no be mu say oh sana no wani anoma almost say me na so mo timi akonkan no until say nipa na betina baba bonte no obekoso agye say sana na brabo no anase na brabo no ewie aba enso di nyine mu no a proposal for the brand for motor be as a modern book ebu musu abasa so perseverance overcomes difficulty I continue ya ho kakra we can overcome those challenges. Me papa no ne story ne kakana me network na teaching. The thing say, "Osha, senya onfane ho ntini paso." Nia obetimi ye bia obetimi akona nemu abrabo mu no. Eno na oye no. Ana na se ye ni aneme nyina so ete ase. Se abrabo na ye bo no. So anfa ho antenya me so. Na o say nipa ye me say de bia no na de be show tima untimi nko ani mu abrabo nti o mayi ni na sorry waka o mayi ni na ye sorry waka bia to jin so wonti no keka ho na ye ha obi kwa jin so upia beti ahye ye bibi ma ho so utimi ye bibi ma ho wa wo sorry na utimi ye nyama ba ku ni ma ho mehu se won so beti ba ye bibi na afro mo timi ya den approach nti minya no ma omo tie mi asabe omo edi dem die no eno nke se kana faako dem die eye nipa wakwa na keke na edi dem ba ehia ye betimi die tu anamo
Yansani agenda nyame de maye. Ibetimi de bibi ama ye ho. Ama ye ho aba ama society no. Wie. Oh, we de opani ye beda wasepa awie adesua wo de amaye na mu dom gidi se obi a wodi dem anase obi a bibia to no ye ne se abrabo aka na hye no de wabekan be hye ne nkran ama na sore na daachi nso ye ne beji se wo beba sompa so na woni aba bedi nkomo ankasa na ekwan a sebio wodi dem wo wani anase wo ye visually impaired wani afira watimi ayire wo ho akọ university awie kira de esen ye wo masters no na ahye omo wo ho nyina enkran na ama wo nso enya abrabo papa nti ye da sipi Pataya nshamso yo ene awie ye ni owura Benjamin anan ena etwetwe enkomo wono so visually impaired ena opanyi John Mensa ne story onu ebedi nkomo e wo Mọ́borọ Asem ye obi asem no ono nso ede man na me kwakodi nkomo bi mi wie ye no ye ba ya na me ba beto so na enkomo me ba bedi no eye nkomo a emu dopa ai sese wutie bie me ne Dr. Clement anane ebetwetwe nkomo Mask Scientific Herbal and Research Clinic na omu di dwumadie bi okira munim se okira ye holiday eya fofie da eye 1st May na dwumadie bi ayeresabia ne de asi wo mutiri so no se wutie bie no wohum mu ebeboa wo na woni wabusuafo nyina mabotwi ene tada na makobi na won so atimi asonso eyie etimene Dr. Clementana ne betwetwe nkomo ye wie ya na masan ene yewura opanyi John Mensa yenkomo no ne atoa so na emua bi esese yepese ye de boa no ne enso ye de aboa no etimame nko studio bi na mema do memo akwa ba o na Josu mami na bibia boko de Nyankopon adom okrai ye das wutuntum de efe de na das na wa shefita na mso wa shefita sa pepe na se yedi nkudim na studio hanso ye white ntino asem ni nyina ayo memo akwa baba Sompa 106.5 FM so na Josu ye das donc ye Mask Scientific Herbal Nask oh yeah Jeremiah won enno ene MC e wo kira dia no wo kiro ni yi ene ya de bi o meso ene ye beka wetire wo mate eti Nask NASK yeah enti Nask Scientific Herbal and Research Clinic exactly okay Nask Scientific Herbal and Research Clinic na dia na moye yedwumadie no egiane ma mienu so okay so wotie clinic dia de beba wadwum ne say hospital a obi ayare a wotumi eba but ye focus no ye say ye be hwehwemu bebre ewo yare ho na yetimi atu anamo na nuema aye kama okay in fact yedwumadie no eda soronko kakra okay ne dwumadie a ye beka ho asem a wachine beba so no obi atibi da agi se bia nipa na follow me okay Vinci Ghana hada sir and the Nask for me ka se ko ba bia me ka sa me ka asem we papa na se otie me no pese ohun dia me beka anti me ka se Vinci hada ba me ka se we no friend se doctor da waka ne no enti na minu se dia obi a otie bibia me wi a asem obeka se doctor do sha se kan no no dia wo ka dia wo be ye Vinci Ghana da Vinci Ghana da nuema mienu titiru ena ne ye beka ho asem de di kan de buni beka se cardiovascular disease akoma epesi di akoma ho nkomo kakra ena dwumadie bi a adwumakuo bi ensha aban ase sponsor ye na ye no wachina nso ye bedi ho nkomo ye be di ho nkomo edi kan ye beka se akoma yare ade a edi ni panya enti di kase bia beto Ghana akaye kase obi aka ene se na wonyare ene owie unim se uka cardiovascular na sa akoma ho asem ama makai mi ankasa ya sorry baby a wafrim just like that onyare said the weekend or koba Sunday ye kwa sorry ya announce ye wafrim young man ne marketing kura aden o mo say heart attack the om word o mo yisu ye ebisi cardiac arrest exactly and o mo kan say ntia man komo na wodi me di manage ho ebisi aka obi a menim no exactly and na enye wono nko a yatete na nsei o ha so cardiac arrest o ha say heart attack yatete akoma yare ne akoma wuo bi a dog de naskefo enkomo na oni edi na yede entikyeremu yi medase ye ka cardiovascular disease em say ye
yare a de yɛhyase ne dɔɔso ebi na abobɔ so yi ene mempɛse yɛbɛkɔ yare ne mu bebree na mmom de mempɛse meka de sɛ nipa bi a ɔdɔ ne nkwa na ɔdɔ na pomuden no ense sɛ wɔtena hɔ more than 1/4 ana 3 months wabra ɔnkɔ check in akoma enya de papa mama pam ye machine because be 20 years ni on check in akoma danti no because nipa bia de o say we are careful akoma ho edi aboni de frɛ akoma yare enye de o say silent killer etimi kun wabra emonkaye silent killer enti nkofo bebre o makoma de o mokɔ but o ma hu da o ma hu say akoma na de o mokɔ because na science bia ni ho sentiments bia ni ho na mum one day bi yesi menene buku appointment bi menene kasa enura na nsane na ya na bihia no dodo na ya akoma problem na de ha ma adwene kase ne se nkofo bi ho nyankopon adom omanya science and sentiments no but omudi edi adanse wa sorry dem mechirem say people who science and symptoms here but what could the adanse wa sorry dem adanse ni nyina ne se because me ko church bi na edu adanse die bre na obi ko gina o se obedi adanse ada nyankopon asese for the past 3 months week bi na kuma ne bogidigidi na ajan na me ne basa onko hospital nanso for the past 3 months ni week bi ye ne sa na best 2 weeks in the mind to obedanya miase se embaye enti wo sa tebiem no so we careful secondly yonkofo bi wo monante kakra bi o se mabre onima de kra ye ne sa but no wa find say obi ye bi enti se ebi nso koso obi minipadem aye normal enye normal yonkofo bi won so o se mensa ne menan eye tititi empempi no ebi wa na nti na akoma ne pompim je fam ne bebra block enti blood circulation ne nya adwuma yi enti obetima experience sa sense and sentiments no de to so biem ne se obi wo ho a obehu se ne pressure o da duro so ba da bia akwa na ekoso so da duro so da bia akwa na ekosoro ni nyina nso etimi yesa bi enti se wo hu sansu nso we nyina o se wo ye careful edumi bia obeti se okoko no na eye wo ya na chest no unhu adekro enso na enkoyi ni nyina betimi a chese bia na akoma no enye adwuma yi nkofo bi ho mani ku ma pomden ho pa obi tie mi opese okotwa akoma ba oni sika se ECG ewenye electricity asem na ye we electrocardiogram ka akoma ho asem woni sika ode be kwa akotwa eni ntene na ya ba hai enti yesi obi a metwa na akoma for free wa bra untu sika bia da binya butre na asema wo kan die say as a rush do as Akosua bo telephone number ya butre dog what say nask for mo say yes say ECG I can electrocardiogram I don't know etiefo be hye nso akọ hospital na so ohunu TV so na esu na ye machine aso so wonsa na onan na de sisi akoma no ahia eno no de o twa scan no o twa akoma no so ye ne kura no na wonpe wasem ontimi sesa report no because enye ono na betwere machine na de o ho be de ebeba obi antimi manipulative figures asem ni nyina no enti obi obeba wachi na bia no ebetwa akoma no e de ama no e wa abra o ntwa sika bia for free yes no wonder me say obi a what sa asem we da no what free me ho se on tin baby so what tin baby da na utie free nask de to so me no last 2 years enura ene na de chie etwa mu no ene wachi na nso liver and kidneys problem kumuni papa enkofuo bi ntiase because of liver and kidney problem ebi mo nso wo dialysis ebi mo nso do mo da aduro so ntiase ye be test abonifen abdominal scan na ye do to bed so a yes scan internal organs ni nyina ni ahwe liver no kidneys or pancreas or gallbladder ni bibia o machine so na bonifen abdominal scan eno nso ye nyi sika bia e be ye de ama obi opese obeye for free ye wo scan bi ho a mema pa ne hia because mema nkwa na wo sa organ no boni kan prostate scan eno ne ye be hwese cancer bi bem ana se prostate ni ye kase de kan enlargement ana se the fan infection say prostatitis no eno nso ye be ye
ewa abre no nso obi antua sika bia ye wo scan bia boni fe gynecological or pelvic scan ene na so oba se bia fibroid bi develop wa wodie nim ana se bia na ensuo bi woni be mehia na ensuo na ba bonten wotanya infection bia na ovaries na ade tukosua no cyst bia bam ana se fallopian tubes mu asisi eno no ye sa scan na ibehu eno so be ya ye nyisika bia minya nuru ba bia unya nuru ba bia ya sheda aserete lab maako 10 na mebubo ni nyina adin lab maako 10 wodi me say scan asem amaka ni ECG so ko ba bia so wukutwa na wonkuta more than 600 obi ene obeya ama wodi test ya mebubo obi pa won twetwe na wonko ba bi nkobusa enya de beya ama wonkuta 600 ayenya ma dabi lab ahodo ayebe ebi ye hepatitis B malaria typhoid syphilis na de ni hu wo boni fe ne helicobacter pylori sa mo na de ulcer eba no eno nso yebeye yebe check blood group yebe hwe ye sugar yebe gi ye junso akoye test ahodo bebre mama eno nso free eno ntia bibia eni se ye tinase na ye busa test ahodo ebe di nyina ho ka no senye se ye ni free anka wo boss okuta tetewo 13 million ene die yate so aba 1300 Ghana cedis ba value ni die the same eno na nka wo betua na eno nso yesi bra ne be ni free we die meka de hwo me ho keke ebi se eyodumfuo bi na so yasene enti me menye fans ne mfa won hwe omutie mi na me de fans ma me ho bebira na omo so omo mpanhwe ni mu enti ma ye mo obi adin enti clinic ne de wo ba ya nhihye ne se di obi afa ho kan de ba be ni free na mom o card de oba obeji o card de obeji 50 Ghana cedis wo card ne se wo card nkwa na obeji 50 Ghana cedis na wasa tuya consultation fee na mom scan na wo betwa for liver na kidneys ECG wo betwa lab ahodo ni nyina okeka bo my bro 1300 Ghana cedis any dey for free mama yonkofo bi ho a omo de bonkum de ma no mo de ne fan so ayede aji ye de ye si enye chinchina sa oba ato aduro ye si bra be hwe de how be hwe ne be ye test ne be hu de woni padua ni asem ni nyina ne be ni free eno anse waje card 50 consultation 50 ne mom se oba na okura woni mo ha yi dada eto oba wa ye wajo so beto aduro kakra accept se bia maskane ma test it lipa no won say ampa bia we na positive ana say na pesa wo tadu ndi agina wa wo so eno de wa wo so ena o condition so ne be kire adura obeto na de etwa to ni se yemfa ne se wo ba na wo malaria ebi ana wo typhoid ebi ana wo liver or kidney problem na se wo akoma problem ena wato adura ne wakono onu adura no wi a yesi be bi re kikire aboa na hwa na yesane no ento saba be ye bibia for free na ya hwese problem na ode ba ni said bibia ede asolve na na answer na me branches ne me number ne betu dwan ma me ka asemu mama ayaresa betimi aba nanso ejina hwehwemu papa so enokre da bia me ka se enura ye ko so to ne heba kan ka hodo ko no nya se aduro ne nyewu aduro ne ye kama nyankopon hira Ghana ene nimde ye de ye nduro na mum se hwehwemu papa ankoso a ubetimi anu aduro wi ase nyina emfa ho ebi se bia na yare no a wanye test wanye scan bia ehu yare no ni na dia hia ni enti beden enti aduro bia benu bia over the bar enti no se because enti me address yare no na challenge no se de person yetimi identify problem no na yetimi ama ho enu na me friend root cause exactly me ko David wa me se mumma me hu the root cause of the problem asebri nyina e de na kofa efu ya de ba ye meni su na ebrim na de na de ba me ko todwe ni me sisi me na se etitiiti ana se meni su na ebrim no me pressure koso e de na kofa ba ye me na se peja no akoma na ebogidigin e de na kofa ba ye na yetimi asolve e de amount enti me number yi betudwa onso obi ho ni problem obenya wo me ho pa ne se doctor ekura ba e wanka yare a wosa mama se Mọ́borọ yaridi yesi said we sitting ka wo di pedua bra be check na yen hwa de kura
emma wo kosa condition ni mu eti na mensa ye tititi ana metibehye ana mekoma bopole wo de bra na be alter ana mo typhoid ana pressure me no adura na ekoso wo de bra na be check be free lab test be free scan sa pepepe ne hu adekode ai na yemboa ema ya pomuden enya ne naso nyankopon adom wadom branches ma akoma ensa okay wo bank na hade a me wotaifa ofa taifa ka so besi wo Davi bookshop okay no obisasa wo ko Fairview guest house yani guest house ne bon enkran ya mes house painters okay ofa painters ka so besi Rainbow supermarket okay behind Rainbow IT ehwa ne wo Kumasi ye ahenema kokoben nyankopon ya adom a wachira no past 6 na ya share dumedie na se ekira 6 am na sa free scan no free test ni ade no na chance e chance your holiday anopa 6 ni upon numero 6 ya brantem okay because me free my sister station baako na eba okay na edomo ha frede doso alright the same the number na betudwa o be frɛ no agye special code ne mo shade we nsuma me uji code na me mmati moden obi hia san hwehwemu we wo ebia wo hia obi ha make say bi che obekɔ na wodwene ho nya me test ne kura appointment onu obi wo na wodwene ho ne mo so odo apomudi na pese obesa no mani nyina wo de agye wo code no na fama obi a waye ready na wombra na bibia nkoye me number abe fresi a no agye wo code ne 0243 30 72 76 0243 30 72 76 afi 0244 first one be 0243 30 72 76 okay afi 0244 12 02 69 0244 12 02 69 okay abusuafo de enche bia mede meka sabe wie na mpesa meka ho asem ne se akomayare ebetimi ede obi akọ ama na yeye nipa bia odidi nom home mframa de ekwan ba akọ na mienu so obe develop akomayare efise cholesterol ahodo a ekoso e nipa dua mu nyina no ane develop ma akomayare eba enti wa de bia wodidie mu drinks edoso no o say we very very careful na de bia meka say drink de onu bottle ba ku bia na che say wonkwa na nyame de ma on what so 5 seconds nti ya no waka dodo a wano no wate afiri wonkwam we nye baifu bia e na ye wosa ye wa no ne kofa bro na ya sa aka say ye ne ye wi moja na bebre no ye momaden say ye bejai ana say ye bete so ye ne didi anadwo no nso etime de oha bebre ebre na me de meka say nyina ebe kwa wi ye no mesre say ya moma ye num nso bebre yendi fruit bebre vegetables bebre na yenye exercise nso bebre ebitima abo me apom de agane na so tidie ye ka de atwa to nyina ne say ya fa o scan hoka akoma obetwa ya fa hoka lab bibia ya fa hoka betua card 50 Ghana cedis consultation 50 Ghana cedis na yenye bibia ma free edro to nye wo hye ne mo senyame ye wadom na wonya sika to aduru ebra ye hu yare a wonu ado ni wi a yenka se oba first no obetwa akoma ni free obetwa liver ni kidney free obeye lab free nti we dey obetwa akada bi oba review via nso a eye for free e wa bra wontua bibia nti fa number no ebra me de meka se nyina e kwa wi ne nso ma me se ye wotaifa spinters ena ahenema kokoben wie number oba free na waju special code ne 0243 30 7276 0243 30 7276 afi 0244 120269 0244 120269 meka de twa to se mani age se mehia wona because my monitor from Utech na mi sakura na mi monitor Utech pa he de menyina dure o man ye se de menyina bisa we ya se me a young girl Mrs. Afena Messi so me school girl Dr. Clementana ne NASC scientific herbal and research yeah there was so abestra ye mi gidi se watchna no omanfo bebochi ne trada ba sanso ye holiday eti we de wo kwa scan wo kwa ye lab test free wo ki kabo mankasika wo betua na nyesika ketwa eti no an se wo je wo card 50 cedis
consultation 50 cedis wakwaya ye test say ye kidney say ye liver say ye prostate ECG why ye nyina kama wa hye wakoma ene umpe we na apede we obi na aso masene na omo ye it is obi aso mu dia ene so take advantage na eju special code your bro wo frɛ 0243 307276 0243 307276 and 0244 120269 0244 120269 eti Dr. Clement ebe se brepem na NASC Scientific Herbal and Research clinic no na wabani aside di hu nkomo we de nkomo ye ekina dwumadie no exactly ye okina nkasa dwumadie ba so okina no pa 6 am mesramo Troto was 6 a.m. anopa. O sorry ya, o de fa ukunu. Wo yere, wo ma munyina monko. Monko sa wo ben taifa na woko. Sa wo ben spinters na woko. So wo kuma senso a ahene makokobe. Sa wo yera wo kwan a na eno anse wa frɛ ne o mbɛkyerɛ wo sɛ aha taifa ha ne wo em sɛ taifa Davi bookstore ho no minim ho hotel ho no exactly ho no ana mo Budamo hotel oduru also call Fairview guest house Fairview guest house no guest house ho no nti ho no em sɛ ho kra minim mi kura koda ho pen Mọ́borọ Asem minim mi kura agi ani o tele bia ne agyan kura na gufie o ni apɛ bia fa ntem sɛ mre bi na fie ho ayehye we are all and the jail who go near see a man fa and minimum hopper. Eti bobody said NASC Scientific Herbal and Research Clinic over free 0243 you call to know and watch na menya pesa menkumunya una wote ye wo Sompa ka kire obi sa wona wote ye wo Sompa ka kire obi ka kire wo nua bi fra wo papa bi wo maame bi a wotan na makoma ebode peri ena nanse asem nsem ta ahyehyeme mesrɛ wo ɔkyena mentina fie free lab test free scan ena wokoye 0243 307276 0243 307276 and 0244 120269 0244 120269 na wafra Dr. Clementana nene dom no wombeso mu na omo Aboagye dog ye beda ase esa obesra ye na ochina so 6 a.m. to 6 p.m. ye nyina ye beba taifa spinters ahene makokobe na ye ne wom aba bedi dwuma ye da ase pi one night nso ani ani asam na atonwo zende de ye be hwere ne de eche kurei ani efiada de de wa ma de eche kurei eche 1 month anniversary we de tena hwai na ka se wo me bompaye obeti wo akire ma wa mu sampa what in akire but I don't know ashuru wankasa Mọ́borọ Asem ye obi asem wo Sompa 106.5 FM yeti ya brabo mu nkomo ye pe ya brabo madesua ye di mpomdi ni betwa mu wo mu ade e bebo obi ye di betwam eti Mọ́borọ Asem de ya hwe interview ani mu pa ye de beba betwam da bia ye di ya brabo mu nkomo ani asa de etwam enche ye be ma homa no kwan ye di ahoma no betudwa na wonso wabam na wobamu a na wonso so de wusua ye edi free Owura John Mensa abrabo mu no na wonso wodi aba. The number no is 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 na me nkoda di so na me daddy say obi tie wo sabre na obi bebu sase sabre a wotiwe daddy emo aba pa na wo hia tie yemfa ne say obi tie wo be kan story wo nkola brem a ye wo na sabi wani nye anase wani afra bra wa bra bo homodin wonya 60 years woni yire bato wo baba ko wanyini wono so bo ne bra aka wo nko ananso wutimi di wo so wo pa adwuma wo bo homodin se wo bi tie wanase obi atie wo story na se bia wo pesu wo se ne mo papa yi akose de na Owura John Mensa hia de mo na wo hia de ebe hia me de se kaminya fridge abi be si container na maton pia water no a amanfo be yi ne bag akotone drink akokoton mamia nka be me de anese wunya fridge esi
friends container ni mu a na nka bia wo de aton nsuo na ho so de ne wo te container ni mu na because container de wa bo homode ayo container it is a wunya fridge hyemu a na senka wo de aton nsuo meboa eno na wo pese wo manfo eboa wo meboa okay eti on ina ready that is see wo hia no eye na esesa yen ye gichi wo ha na ya koto fridge ni bia ma no sure normally ya na de ye ne se wo baso na ya ma wo mobile money number 2 na o manfo no de amount direct ba we de ye ya pese ye to fridge ni ma wo ye ne ye tiefo nyina ya pese fridge no ye to bi ma wo na wankasa wutimi editon ensuo enti ohene ire memma with the mobile money number na tudwa okay na omanfo de afaso na yakope fridge ne buo na fridge ne buo no ye de abetudwa sesei na ye nsusu ye de bi aka ho na ya nkase ya to fridge ne bi ne de ama ya present de ama owura John Mensa na memma opanyi utro se wo de ba mobile money no na waye code no John Mensa okay reference no na waye no John Mensa eti me ba beje mi ankasa me ba de number na me de atudwa na ye reference na John Mensa ye papa John Mensa besra ye wo Mọ́borọ Asem so wo ye ni friend ni na nso nyame ye na dom wono aye ne container ne nkola bremu aye ne ho aye adwuma abobra otie woni yire na nso wo baba akọ wona obi a wonko sesre ewo mu anu ose ne ho kire na na wasi abonten ba ko bi because wo fere sesei ne modern bonti ne nadwuma dinti ono ankasa atimi ai abon ho modern ama wonya container nti wo pe fridge etimi pese me ne sompa atiefo nyina ye to fridge ne bi ma no ye be kwa kobusa fridge ne bo ewo electroland for nchen na omuka bo no kire yan de obetimi dia to nsuo no na onso de ba omunya nka bo no kura fa bibra ohene yire de bi beba me de bi beba apam de bi beba Jeremiah de bi beba me nso me de bi beba enti mobile money number no ne Jeremiah Samson ni din wo so reference no eya ye no owura John Mensa reference ni ye no owura John Mensa 0249 we mobile money number ne din wo so ye Jeremiah Samson 0249 64 7200 0249